салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. сармураббии ПСЖ Луис Энрике иддао кард, ки дастаҳои дигар футболбозонро бо дастаи парижӣ бо нархи 100 баробар зиёд мефурӯшанд. ӯ ишоракунон гуфт, ки вақте ПСЖ машинаи ҷомашӯӣ харидан мехоҳад, нархи онро 4 евро не, балки 400 евро мегӯянд. аммо вақте машинаро меорӣ, ӯ бо нархи 4 евро кор мекунад. дастаҳо вақте мефаҳманд, ки ПСЖ ба кадом бозингаре таваҷҷӯҳ дорад, махсус нархи ӯро 100 маротиба зиёдтар мегӯянд. ин гапи Энрике ҷо дорад. агар не Коло Муани ки аст, ки бояд 75 миллион евро нарх дошта бошад, баъзе дастаҳо ӯро бепул намехаранд. Криштиану Роналду дар бозии аввали чемпионати Арабистони Саудӣ як гол зад, аммо Ал-Наср билохира муқобили Ал-Раед 1-1 мусовӣ намуд. Роберто Мартинес, сармураббии мунтахаби Португалия, гуфтааст, ки бале, Роналду он Криштиануи 10 сол пеш нест, аммо ӯ бузургтарин таҷрибаро дорад. бояд дар бораи сину соли ӯ тамоман ҳарф назанем. мисоли оддияш ҳунарнамоии Пепе дар Евро буд. таҷриба барои ҷавонони мунтахаб дар симои Криштиану ба мо мисли обу ҳаво лозим аст. дарвозаи тими миллии Португалия то ҳамон вақте ки худи Криш бас нагӯяд, ба рӯяш боз аст, гуфтааст Роберто Мартинес. ин хел бошад юбилеи 50-солагиро интизор бошед. бозингари 35 миллиона ҳоло дар сохтумон кор мекунад. Дени Дринквотер яке аз қаҳрамонҳои афсонаи Лестер дар соли 2016 буд. баъдан ӯ ба дастаи Челси бо нархи 35 миллион евро гузариш кард ва ҳамин тавр мисли ҳазорҳои дигар карьерааш сӯхт. акнун Дени дар сохтумон кор мекунад ва саҳифаи наверо дар Инстаграм боз кардааст, ки аз ҳаёти сохтумону сохтмончиён ҳар рӯз навору аксҳо ворид месозад. гаҳе пушти зину, гаҳе зин ба пушташ ана ҳамин аст. Сафарҷон, фахр накун, ки Мерседес дорӣ бародар. ҳоло ваям аз сарат мемонад. Илкай Гюндаган то ҳадде ба Манчестер Сити баргаштан мехост, ки аз маоши 2 соли ояндаи Барселона даст кашид. маблағи бо кафолати зиёдтар аз 37 миллион евро ба қавли момоҳо танаашро газида буд, ки ба маоши пасттар баргашт. тибқи шартномаи пешниҳодкардаи Барса, Гюндаган дар 2 соли оянда 37.5 миллион евро кор мекард, аммо ӯ бо саркашии зиёд 2 пой дар як мӯза аз Каталония гурехт ва ба Сити баргашт. дар Манчестер миқдори маошаш маълум нест, аммо ба иттилои он нисбати маоши Барселона ба маротиб камтар аст. сағира ё ба пул ниёз надорад, ё дар Сити ба қавле арӯс дорад. Родриго худро ба қатори Беллингем, Мбаппе ва Винисиус ворид кард, аммо чанд лаҳза пас онро аз Инстаграм ба қавле удалӣ намуд. гап сари он аст, ки сегонаи хати ҳамлаи Реалро феълан БМВ гуфта муаррифӣ доранд. Беллингем, Мбаппе, Винисиус, яъне ки БМВ. мисле ки ин унвон ба Родриго он қадар писанд наёмад, чун исми ӯ дар ин ҷо нест. ӯ ба саҳифаи Инстаграмаш аксеро ворид намуду навишт, ки ба БМВ ҳарфи Р-ро ҳам хуш намоед, яъне Родриго. баъдан ин аксро бо навиштаҷоташ нест кард. агар ҳамроҳ кунем бад намешавад. БМВР. Челси зиёда аз 1 миллиард доллар харҷ кард. буҳрон ё натиҷаи хуб? равзанаи трансфери тобистона ҳоло ҳам идома дорад ва то баста шудани он ҳамагӣ 1 ҳафта боқӣ мондааст. дастаҳои зиёд дар равзанаи гузаришҳои тобистона фаъоланд, аммо ҳеҷ дастае мисли Челси фаъолтар нест. бошгоҳи мазкур токунун беш аз 1 миллиард доллар харҷ кардааст. тибқи маълумоти Трансфермаркт, дастаи Тод Боули аллакай 1.61 миллиард доллар харҷ кардааст. ёдовар мешавем, ки соҳибкори амрикоӣ ба клуб баҳори соли 2022 омада буд, вале токунун сарфи ин ҳама маблағи ҳангуфт норавшан боқӣ мемонад. шояд Боули дар бозори футбол нуқтаи ба истилоҳи русӣ обтовӣ кушода нест. Ханс-Дитер Флик аз раҳбарияти Барселона ҳамлагар хост. ӯ бечора кист? Барселона метавонад пеш аз бастани равзанаи трансферии тобистона як ҳамлагарро ба даста шомил намояд. ба гуфтаи рӯзноманигор Алберт Фернандес, сармураббии бошгоҳи каталонӣ, Ханс-Дитер Флик аз раҳбарият хостааст, ки Маркос Решфордро аз Манчестер Юнайтед
خریداری کنند. زبوده می بوده است. موسم گذشته رشفورد در 43 بازی شرکت کرده 8 گل و 5 پرتوفت گل‌آور به نامش ثبت کرده است. طبق معلومات ترانسفرمارکت ارزش بازاری فوتبالباز 60 میلیون یورو است. بعد کار با اریک تن هاگ باید او را با 2 چرکه تخم مالیش نکنند. خامس رودریگز به لالیگا برمیگردد. انا بدبختی. نیمه‌حمایتگری هجومکار منتخب کلمبیا خامس رودریگز برای خود دسته نو پیدا کرد. با گفته ادو اگیره خامس برای قرارداد بستن با دسته رایو والکانو خیلی نزدیک است. برای تمدید شرطنامه 1 ساله گفت و شنید ادامه دارد. انتظار می‌رود که بازیگر روزهای نزدیک برای معاینه طبی به مادرید پرواز کند. آخرین کلوب خامس رودریگز سان پائولو برزیل بود که تابستان سال جاری از دست رفت. نیمه‌حمایتگر با تجربه بهترین فوتبالباز جام آمریکا سال 2024 دانسته شده بود. در 6 بازی مسابقه 1 گل و 6 پرتوفت گل‌آور انجام داده بود. فوتبالباز نزدیک بود که قهرمان مسابقه مذکور گردد، اما در فینال منتخب کلمبیا از منتخب آرژانتین شکست خورد. حبیب نورمگامدوف مسئله پرداخت مبلغ انداز را در روسیه حل کرد. گفته می شود که عقاب داغستانی مبلغ قرضی انداز را در کمیته انداز فدراسیون روسیه به پورگی سپارید و از این مشکلی خلاص شد. قبلا خبرها بودند که مقدار مبلغ قرضی حبیب 305 میلیون روبل روسی را تشکیل میداد و مقامات انداز دارایی‌های او را از قبیل صورت حساب بانکی تشکیلات ایگل اف سی، فوند خیریوی و دارایی‌های دیگر را که 79 میلیون روبل را در بر می‌گرفت محکم کرده بود. اکنون عقاب آزاد است، میتواند آزاد در هوای پهناور کشور روسیه پرواز نماید. با همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.